tingene går ikke helt jeres vej. I har kontrol på kampen, I har bolden, I spiller fint rundt, men så sker der ikke mere. Så det så hvor stressende på begrundingen i det var tinnet bakbud. Der var det han har pivot i det var ting så har det var til at med sæt godt at slænge i den går at i det var tinget med nogle der mamma at slænge i så jeg rakbon og så jeg sæt til at slænge så kunne sætte til nu der. Hvad skal I gøre bedre? Hvad skal I gøre anderledes? Hvad har I snakket om i pausen? I det var tit nær så jeg rakte ting i det var tit det så der var det sådan præcis som ikke dårligt ikke ingen sæt slutning aftaling af doktor. I var på skændes lige før. Hvad sker der? I smager det inget dårligt at det staven i så rak på kisen akrippor. Er det fordi I vil gerne have, at der kommer lidt mere gejst på, eller er det fordi, der fungerer ikke ligesom det skal? Så det stammer ikke. Tak. God kamp. Silarsuaq qaninnerulersippaqput immitsinnulluk qaninnerulersilluta. Dusas. Grønlandsbanken GM. Nunatsinnitimmersornuk napersorsorparput. Grønlandsbanken GM. Vi støtter sporten i hele Grønland. Illit forsikringen sillimasiisarfiit. Privatinutsuliffeqarfinnullu kalaallisut qallunaatullu oqaatsit atorlugit siunnersuisarpugut. Mittarfeqarfiini aippisoperatøritut ilinniartussarsiorpugut soqutiinnikkuit mittartakatsinni annertunerusumik paassaqarsinnaavutit. Paamin simarsortarfiinut utaqippuut тассаунаммин ааллартеқарпо иммиккоортоқааппу тассалуми Rene Eriksen Petersen исертитиоқ 67 марлораартиллугу кусанависсимик исертиппаа атиа ассамик ааллартитиоқ тунисерсиорпут пеққанигаанниит тунниун нерлутаа анамик писуутris қуиннарлу кусуумик Rene Eriksen Petersen сасуссууқ амма тунниуннерлиллугу
Philip Holmene siuarsimaulлаалаартун 57-ик ааллартиллаарпут мусаккит саассиссинер сиуллақ мооллерпут Eriksen amma ala Kayo arsak attorsumaamiu 57 ilummisimmitsu assakkullaamma ilummut isimmitseqqilerpoq Philip Holmene tunissarsiorpoq iluvitsinnaulu 57 suliarsimik ingerlitsuuq Christian Christian Perjärsiarpoq аммал соорлуна Kayo tigajarlu ilan tunivai Martin Viksy simmitarianammin arsa P67 aquinnarluarsaananersilummut атиа аммалуме 57-инер тунниитиннарлугу массакку 57 Eriksen Petersen Ammam тассалу аппассаа моолерпоқ 57 тринерлумик сиуартиллугу ас моминнерм эққартэрсимассааваат таманна саассиссинер я аммалум илаватсиллугу эққартуааникуусатик аторлуарпаат 57 малуннарпоқ моолерниарнер суккасуумик ато эққартормерарсимассуу моминнерми мусаккуллуаатига тариарфиссарсиорпоқ таканналу моолмаанни мооллериаралаарпоқ аккааюк астаан саккортуо фэспаккин наамма атторпаат саккорторуйуссуугам исиммитсина атига аарис алаавик ма тоқуллассиминеру сууниу ма илуутиссиннаалуарпа моолину исертиллуа 67 Perjärfissarsiorpoq Patrick Frederiksen Nick Heimer Tatiaq Atia inspakkertussanngorput Molmani minut akayummun akayup tunissarsiorpoq aana ammutuaforu tunariarluarsiingerliterusarpaat Atia sul Perjärfissarsiorpoq alaavik аммалуме хулаанут апортиллугу таамаалиллуни синаанниит ааллартиннеқассаа атиаилуммут анарсисаасин қаққаниарсимик аккуаасуу Martin Viksymut tunniiteriaga ilautsinnila arsaanimmat P67 ilummut isimmitssapput Nick Heimer Morten Deischer suliarsimik
Terrorportuni sarsiorluni. P67 ham ulapputeqingilla Aap. masakkulluaatigia poriarfissarsiorpo aatigia inspaqattassangorput P67-ningaanniit normusuttan taatiarmatigasinnik atparsimaa masakkullu taatiarmatigisin Patrick Nick Reimer Alaavik. Moliunilaarsigit. Nick Reimer nattoralim unamminermi takititsillarpaamma taan pikkorissoruissugu Ja. qatangita Martiliaqata. Tan martiliaqata nallungaarmarsartuttu. Nick Reimer masakkullu P67 inspaqattassangorput Jorne P67 Simon tässä minuutsit sisämät ingerlareers P67 marleraarput Pingaseraarput. pinga marlik Ta immikort appaan moolungaarmarsik isartinnerarput. aatiaakkullu sulissaqqallut P67 poriarfissarsiorpo Philip Holmene Nick Reimer Patrick Gimon Philip Holmene taammalu aatiaami nummer 35 qinnarlu Alaavik. Tai peredaanerinnammini arsaqannaammagu atiarmi Mitch Paulsen. P67 arsaqaniisimammassuk. nammagitaalligeralaarput P67-kammiit Holmaniit ala Philip Holmene kuinnarlu arsaanimmat ilummut atia ismitsu. Arsaningerlaqqippu. atia poriarfissarsi Ammalu tukuluttulaarti. massakkut P67 arsamik ingerlatsigo takkanna passiaanerussing Taanganni aayuna. tassaluni isartillugu Philip Holmene unamminermi siullarmaarluni isartitigo P67 sisamaqartillugu Atia arsamik aallartitiqqippu. Olorpilitigaarnum kingorna. arsa isiginnaaq isiavissi ataanut pimmat arsamik nutaamik aallartitipput masakkullu atia
periarfissarsiorluarput kisianni anisiinnarlugu 67 René Eriksen Petersen aammalumi morlit uniorlugit Akkayuksiimut miloriullugu ala Jorne atiaamut Isjutrus Christian Rossing René Eriksen imod Akian Philip Holmene Niorlugit morlit aina Tukasoosuum plassissigalorput Arsaisingitsortiinnaamikku Atia tunnisaqarnanili 67 saasinniarpo Eriksen Petersen Philip Holmene aammalumi 1 minuuttunninnagu René Eriksen Petersen saasassigaluarpo ala Assakkamiuk taamaalillini 67 siullarmaa ammikkort aappaan siullarmaarluni frisparkertitsiu atia Alavik Joshua Jørgensen Jakkumik isartitsimeappoq Kusinavissumik Siimorneqarmat Looqisvaani arsaq attoqqalaarlu anisimmagu Atia ilummut isummitsigu Periarpissarsiorlutillu ala Sissimangitsuulaarami Atiarmi arsartoq nummo 7 nuka amattanna Masikkulluunik Heimer siumut Morten Fleiser Agianut Aarmi aayuna kusanavissumik Akkayuk arsaqippoq Mormaniulluataarpoq assut Nik Heimer kusanavissum isarteriaga Akkayuk annaassi kusanavissumik Sakkul atia Saminerlitsivoq Alavik tingaillunnarlugu Looqisvaana attupillammagu Kusanartumik atiarmiu saassusseriataarput P67 sillimangit isartigayappaat Looqisvaani tassani Periataallaqqinnerиннэрмин ala аннаатеққарпаа арсар анисиллу 67 наммагиттааллуералаарпут сианниккингунеқингитсумик атиармиорсақ анисимаммассук P67 илуммут Ник Heimer Николауппа илаоқатаангитсимил арсақ сивисиваллаамик пааринеқарсимаммат 67 Frisparker туссангорпоқ тастамак эққимаффигингиккаанни улорианарсиннаасарпу илумут таамааппоқ таканналууму Julius Moswell Aarisami aayuna Nik Heimer isartitsivоq
Kusanavissumik. Pisuutris tallimaraartillugu Nikraimari moolorpoq. Julius Moswell kusanavissumik. Nikkimut tunniimmagu. Ai. Mål kulaallut. Asiamio anistad. Masakkullu pisuutras periarpussarsiorpoq. Morten Fleiser. Tatsiaq Mathiesen. Ammalumi. Mormannimut. Aarallumi ala. Pisuutrassikkit periarpussarseeqarput. Morten Fleiser. Ala. Siannili Morman insisimallаарpoq. Ja. Kigaallatsinneran takisinnаарput. Morten Fleiser uan kigaallatsinneran målet aqorluorluorpa kisiannili Morman inissaminiippoq. Julius Ayuda Moswell. naami saq isorpoq. Nummer 71, Julius Moswell. Isortitsioq. Pisuutris kunileraartillugu. Pisuutris holli tamammik anaertinuusunnernik taarsernerap massakkut. Mikkortigullarmi aatiak as aam arsarlaarput. Ja. Amma ukku taartissai amerlavallaanginnamik aam taan peqqitaasinnaao. Taamaappoq. Aam inuusukkamik suli siunissaq. Aarullumi arsaq isorteqqippaa Pisuutris arsartuisailaat. Sen målertu Carsten Møller Andersen. Pisuutris arpimmarluartillu. Pisuutrassikkit muminnermi eqqaq tivillaarsimappu. Ilumut malnertum panimi arpannerullutik arsalerinerul pipput aatiarmiinnerqillu. Taamaakkami summitamaani paanimi imminnut tunioralluartillu arsaq ingerlatinnaippat Musakkullu pisuutras ammalumi anisimmarlugu aatia inspakki aatiaama aatia periarpissarsiorpoq Morman tassani ai sassartinneqaraluarpaamma Stian Russing arsamik ingerlattiguq Rene Eriksen tastiaamut Chris Bak tunuaningaanniit ajakkamiuk Pisuutrissorniaq ajatkam Krispakkelerput takannalu Rene Eriksen Petersen Stian Russing ala ayuna ala akkaayuassu unammilluarpoq Rene Eriksen Petersen Rene Eriksen Petersen pingajussaasertitsivoq Pisuutrissimi arpini pingasoartilluulu ataatsius kortulaartumik isertippaa Tim Tamau aatiaamut tusalaariart so Атаққалаанисортиталу суапруптоорпаттаарпу корсуари илуамоқалуоқалингиттиитсауси липпи
tiisugi ikeqatingitsausi ai Moriana tog appabita. Uraqqinaara timorialerti forsaarinnaviangaasi ornittarniarti tunuartimaaginnartinnaangaasi Ataqaraani soqqeetilu forsaarinniulattu. moriatnavertaartaartuniarti Kimerqappu moriarpala ammuqqiviatsangaas tunnisaam toqatsangiga tulegiultau Ai, churi. Tässä eqqartigaat ukua morlerfigitineri immikkoortupappaani. Ja. Takku forsvaari. Isummaqatigiisutertik atuutinginnami taamatut eqqartuipput forsvaari aqqinniarsarussaassavaat aatiarmiut Siumut ammalu morleqarsilli takannalu looqisfaana ilimunut Bastian Rossing Philip Holmen Bastian René Eriksen Pedersen Bastian Limut HCA Larry P67 pariarfissarsiorput René Eriksen Pedersen tuneraatillaqqeqiami taamappo sukkasuurissuam tuneraatipallattarami taamaakam sukkasuurissuam qaangiipallattartillu HCA ulapippallaartut taaneqarsunnaarput ja tasannukippaussui atorneqartoq taamaaltik malum attorneqarsimangitsoq taamaalillini looqi ammalumi normmuuti Mutti Poulsen oqaattinik niinersoq qussummik tunineqarpoq tassami niinersoqqua unammineq tullia tassa amma pissanganarpoq am inissinniuuttussaap taakkua тассааллутик Yonkons номингаанниит аманерлугуоқ илулиссанингаанниит я массаккуллуаати саассуссивоқ нормфам тунissерсиорт илэн туниннау висуутрис ассартуутунииннарлу тассаассуссинерми таак аернартерсиитигива аатигааккит я илиминнуттунниис таанна аернартерсиитигиваат я P64 Юли Ala isaqtilluu sak isaqpoq selvmål nanniarsoi annaakalaorpaami kisianili issaq kaavikkami taamaakkam arsaq sianne Julius Moswell moollertinneq Julius appassaa ap isaqtitsuq P67 sisamaraartilluu qulingiluat Fulilaatiaa isaqtitsinani P67 pariarfissarsiortuppoq
Molmani. Ammalumi iliminutunninnagu kisianne Marluput Atia. sasusuput. Au arsap pinersiorlu anisiinnarpaa. Atiarmiut kasumik saasissigalorput. Uani kigasatinerun takivarput pinerseeraa. Atia. Asatippuq. takassa arsaingerlaarpo normati Utsi Poulsen. Lessarsiorpuq. Au soorluunnafnispartiusa ayallugulu. tassalu 57 appassa sparkilertipput Atia periarfissarsiorpippo ala Alaavik. nallu qullaatilaarlui 67 naqqanik Bastian Rossing Nick Heimer Bastian utarteqqil nayu Tikalorpakisiap. Atiarmiitigam atiarmi qorluorsa. Pinersiorluani sippa. Philip Holmene. Kisiuatras periarfissarsiorpo takinnaluaqqa Olsen amma atiaakkut periarfissarsiorpo Philip ammalumi kisiuatras insparkattussangorlut Alaavik. Atia Ai. ammalumi Amsakkortunaalaarlugu. Utsim tunniiteriikkan ilautinngitsorpaa. Tassaatigaak qanam immikkort aappaani tunniissinertik qanorana Ilautinngitsort amerlapput. Atiarmiit. Atiarmut inspak. 67 så ammalumi Arsaartikkamik. Aina Luka amattan tunigalauamiu arsa inortorlu arsaaneru anigami. 67 naqqaningaanni Anne Eriksen Petersen Milo Amigo Mathiesen Philip Holmene René Eriksen Aina tunniiteriga ilautinngittuulaarlugu tuni. Alaavik. Iltaterqismasuuniu. Talpetuanu ilimma ilautissinnagalorp tassami. Dumma René Eriksen ammaluma isimminnerlullu Ai. Atiak imma aam qasilernam taan peqqitaaqatarsinnao Taamaappo. Lukippaussuja matorramik uliminersiuliini. taamaappo Assuk malinnarsileram. Assortitaagami aamma. Pisuutrassermiuningaanni. Alaavik. Molmani. Philip Holmene Ornerstutlugu. soorlu Aija. parkiuso
Ilanga. Milo Amigo. Mathiasen. Rigsbakker til Sudassani. Pingasinik 67 frisparker til Terrasson. Op. Ай. Гинги торлу. Арсаани синнарпаат. P67 Pajahissarsiortuq Tassakut Atiarmiut Arsaqingallanniaralaorpaat P67 qangaltiaramik naamik Molmaani pannaalluataippaat issuminik Molmaan angeqiami Usinavissum P67 saassussigalor kisia Molmaani inissamini pungaasiit Masakku Atia insparkertussinngorpu. Ja. Minutit pingasut 52 sekund tillu amigaataaput unamik naamasnissaanut tassanalu 57-9-0-lumik siuaqqauq Ala. Normati Matti Poulsen Mollit napasuiqquinnarlugit. Ja. Morten Fleiser. Aagissami aakanna gumeringitsuularlugu P67 naqqanningaannik Nick Heimer Julius Mosul Tatsia Kunniitiinnerlugu atiarmiu nut amal sakikinarlugu isimmitaq Akiinilu Aagissami aakanna akkaayup sililluniarsaq animeriua aarit aayunga atiarmiut isertitsipput Assaa nummussu isertitsisuuq nuka amatkanne atiarmiu atasaartilluit minutti pingasut amigaataalersullu isiginnaartut nuannapput Sinersertarpissaanipallugu ammami tupinnangila ungasissiminggaan aggeramik ja taakkuaam alutorineqartarput taamaappo Usinavissum saassussigamik P67 periarfissarsiorpo Masakkuatia Bastian Rossing periarfissarsiorpo Sianarsalarillaqiqigami taamappo arsan tigimingaatiartarpaa Minutsit marlik sekuntillu inatiivit Arsaq ilaaministineqarsimangimmat anerernikum mas pisuutrisimingaanniit massakkas atia massakkut asartitseersu qassunaartaat Martin Viksy tunisessarsiorluni ilautsitsinguttorpuq atiarmiut arsaani simmassuk team timeout pisuutrissimut pisuutrissi tusaajartiu Ro på, eller? Det kører sådan her hele tiden. Det er der indianerfodbold i øjeblikket. Træd nu i bolden. Det går at spille rundt. Bygge op. Hvad hedder det? Lad nu være med, at I skal gå ud og drible helt vildt, fordi I skal vise, hvor gode I er. Vi får bare en skade, det har vi ikke råd til. Eller pas nu på jer selv. Lad bolden gøre arbejdet. Spil den rundt.
Haalelli luatsuqattaarpaat tassataakkuat qatugassagu ila. Ikke flere mål på os, eller? Sen besøgtes bare som ikke asuli pinguan. Der var lidt amaniano. Pinagalt. Men så kunne du også så bare Philip Holmene. P67 pariarfissarsiarpa takannalu Jan Eriksen Philip Holmene Jan Eriksen utartaqallua P67 Philip Holmene pariarfissarsiarpa Det går et sådan en slag. At tænke om at jeg kunne synes at du mener mig masik masa. Jeg synes at noget nu det nye noget politik. Og sådan jeg synes til at bad. Alavik målet lilla fint. Sekkallu P67 Allaqtitior Christian Russing Jan Eriksen Og ej nummer 20 du er sikkert op i lakammen nilo. Akianilo ala soorluuna Så går du mig og bruger mig og gør jo kan lav. Kalimini. Niyak pa si po. nariuppugut ajornerusum pisaqassangitsa Ja. takannalu massaqaaqqa akkaayuk mutiusin sekuntit 30 qaangiuppata unammineq naammassissao tulliullutik arsassaput yonkons nummingaanniit taavalu nallunguaq ilulissaningaanniit Ja. Ati nalinnaaqitaq tallimun alavik leutile pat ati mute sekuntit. Kutlimat amigata-put Tamo at aksan namassissao sekunti. tassalu Unamminaq naammassiluk. Unamminaq kassana pisuutris ni itsimik ayuau. sekkallu inninna qayaffigaqappata unamminerni arsorluarnerpaamik toqqaassappa Ja. tassani arsarluartorpassuupput Taamaappuq. Ja. toqqaaniarlin arleqinarsimassao Unamisut ndat atartilariapata utikkumarpuut.
Limanarami. Toqqorneqarnissa. Taamarsarluartigisuk taamappo. Nuannartuuissuupput holleqatai. Pisuutrissorniullu isiunnaarpu kuyallut. Anammineq tulli aallartilerpat uteqqikkimarpu. Bueno. Silarsuaq qaninnerulersipparput immitsinnullu qaninnerulersilluta. Dusas. Grønlandsbanken GM. Nunatsinnitimmersorneq taperssorsorparput. Grønlandsbanken GM. Vi støtter sporten i hele Grønland. Illit forsikringit sillimmasiisarfiit. Privaatinut suliffiqarfinnullu kalaallisut qallunaatullu oqaatsit atorlugit siunnersuisarpugut. Mittarfeqarfiini aiffisoperateuritut ilinniartussarsiorpugut soqutiginnikkuit mittarpaktatsinni annertunerusumik paassaqarsinnaavutit. Så er vi et meget spændende hold. Prøv lige at fortælle, hvad du tænker, når du ser dem. Ja, tasmaanak unammisistulli pissanganartoruussuup tas ayugaani tassami semifinaalim anginnissamin tamam periarfissaqaramik tamam unammingaatiartissaasap pissanganartoruussuusu taktisk taavalu qasiaasuseq tassan apeqqutaalertissaasuaram. Ja, det er der, vi skal gå ind og hjælpe dem, men hvordan gør vi det? De kommer fra Tasiilaq, og man kan godt se, at de har god kondition, de har mega god teknik, og de spiller stadigvæk med deres hjerte. Altså okay, måske de dommer sig i anden halvleg, de forsøger at gå højt op. Måske skal du lade være med, men alligevel med det teknik, de har, og med det fodboldfantasi, de har, eller futsalfantasi, de har, vi må kunne gøre et eller andet. Vi kan hjælpe dem med at komme videre med det taktiske også. Ja, det er tagen unammisine atiak qaasagaan isimaqarpung qasiaasuttikkut imaanaangittuussuam inississimapput aingittuussuam qasin ajorsukatajunnail arsarsinnaap taamalla amigaatigiinarnikuua ua isimaarnaa pertorlu taktikkimi arsariaasip nakkasiinerillu ingerlannissa taan ua annikit sungiisarnermi taamalu unammisarnerm amigaatigilaarpasippa unammisaqattaarnaam taan amigaatigilaarpasippa. Nu har I prøvet at spille mod dem, og tillykke med sejren, jo et komfortabelt sejr. Det er ikke fordi I var i problemer på noget tidspunkt, men I små problemer første halvleg, og så kommer I med lidt justering. Hvordan er det at spille med et hold som freestyler? De går efter følelserne og ligesom føler efter, hvordan de tænker om modstanderne, og hvordan de har det selv. Hvordan er det at spille med sådan et hold? Syllam qoyna unammissuassut ataasiakkaarluti arsalerillaqqikkami taava tassunartaatu piarsarnikuut tunuartilaarniarluta takullu arsartariaasiat qanorissanarsut tunuartilaarutta takunikuatsiu pivumoornikkum taa pivuunnukittoriussugami ilerisani tuniuartarluit taassunaamma moorluttarluti kisianniamma taasiakkaarluti qaangariallaqqinnermut arsartuusa taa assut unammillernalarnikuuvo nakkutiisassa arlaliugamik unamminerni kisianni iluatsittutut nalilersinnaarpuamma suli aaqqitassaqaaluartor. I havde problemer i første halvleg. I scorede et mål, og I var også lidt forsigtige, og så var der også lidt problemer på bænken. Tässä unamminaallartima isumaqaatsigissutigut atorpallaanginnatsi eqqarsaatiutsu aatiakku arsa tunniutileraan ilai qullarpallaartut taava imaatto
immitsinnuunga sillisoruatta qaninnorusussaаллута таавалу аммаарсарнерпут кигааppallаалаарами арпаннерит икиттуаққат тунниусса саккукиппаллаартут моолериарнерит амма qanu mooli uniorluimaluni annatsilluta. Men de sidste 5 minutter, kan vi jo være enige om, det var sådan meget frem og tilbage, lidt styr på det, og så kører jeg på kontra, så kører det på kontra. Det var lidt halv indianerfodbold. Hvorfor blev det sådan? Så unna najattornaani misiliiniarluta isumaqatiikkatta qullarnerulluta taava prassernerulaarluit taam kontratassuuna atornerulluit kisiammaarsartut ilajarsarpiarnikungittu isaamma taamma tassa piumassuserti takutikkamikku tukalaaluarluni kisianni sukataartu amerlagami. Tak. Hvad tager du med herfra? Moortarnerput taa saasussarnerp sukkasiimik saasussiaangita marli tamatiuilaasaamik pingasuulluta taava tamatiusiumuinnarnuta aam eqqisilaarlit utimuulaarallu taa eqqisiullit iserteriarsinnaasarlu taava saasussinitsin soul indløb knækløb taak aterluaqattaati taak nassarniarserpianussor. Det der ændring, I lavede, det fungerer meget bedre. Malunnartumian halaami arsannerpu sukkatsippo periarfissat ammarpuila eqqisiullutaarsaleratta arsapaalu taava qullaamik tunuatunga ammaqattaarput knækløbit diagonal parallel tassa takkua iluatsittunassa tassagut. Tak, og held og lykke og resten. Hvordan skal I forberede jer her til i morgen? Hvad skal I lave? Akagu pilersaarmalillu neeqatiittussaavut kisianniamma hollitut ataatimoqqalaassuut naapilaarluta eqqartuilaarluta aakkitassaqassaguni amma nassatassat tassami sapingisamik iluatsittu nassarniarsarissuut taavukua iluatsingittut tassa portorlugit ila nuannersumik ingerlarqilluta. Vi ses til semifinalen, og tillykke med det. Rønner. Ja, Benjamin, nu hører vi det, hvor meget det betyder, når man træner, og man ved præcis, hvad man kan ændre på. Det kan vi se tydeligt her, det betyder rigtig meget. Ja. Det betyder trasik i det saramik. Initiativet, der rasavit, der må rasavit, amerslagamik, der taktik af singet, at der signale, der kun am eduaretarosso. Ja, men du skal blive her. Vi har et ungt hold med her fra Nuuk, Young Guns. Ny klub, meget unge, og nu står det her. I kan jo selv se en sindssygt svær kamp, vi skal ud på nu her, ikke? I kan selv afgøre det. Hvordan har I tænkt jer at gøre det? Som sagt, det bliver en meget, meget svær kamp. Det er et meget rutineret hold, vi har med at gøre i dag. Masse gode teknikere. Men vi vil selvfølgelig fokusere på vores eget spil og vores eget systemspil. Vi får forsøge at holde på bolden og være spilstyrende. Du sagde det selv, det er meget rutineret, og det ved, hvad det skal og så videre. Men hvad bliver jeres udgangsposition? Hvordan vil I stille op? Vi stiller op i en standard 3-1, som vi plejer. Det er vores udgangspunkt for det meste. Og så som de andre kampe, så løbende så går vi ind og evaluerer, om der skal ændres og sådan noget, og så videre og så videre. Held og lykke, og vi glæder os til at se. Tak skal I have. Benjamin, prøv lige, hvad tænker du om det der drenge der står på den anden side, Young Guns fra Nuuk, og så Naslungwak? Det stærke Naslungwak, arsaner eduan nunatsin pingariterator som inissisimapput siwas saaqataanga tiarnikuuput арсааторпаруйссуарник синериам тунеерааникуут иммаатамоқарсинаагу таун унаммисассаи маанаккит йонконс тас уки маанак пингасингорпут клуббиа аалартикками таакул инусуттуарпаруйссуарн пиуккуннаатилиппаруйссуарни арсартоқарпут аттин кииммернеран такиварпут питсаасоруссуарм арсариаасеқарти систем ассиингит ингерлаллигит аюаақаттаарлт мистарингортил атнини тау инерсимасин пигам ам пиккориссисаам таан пигиинарпаа кисианни соорунами мисииттиақассуса тассан маанак аатаатигеералорутторамик исимақарпунга
am pitchangoriartert maanakkimut pissanganarpullu maanak unamminissa ueqqeriarsinnaangilikkalin maanak isorli ayugaisaners pissanganartoruussuuput. Vi skal lige høre, hvad Isak har at sige. Isak, velkommen. Det er en dejlig, spændende kamp. Vi glæder os til at se den. Hvordan kommer I til at starte, og hvad har I snakket om? Kan du fortælle os, hvad jeres udgangsposition er også? Allaqamma 100% timingaana allartissugut taava piareersimalluta sukkasuumarsarluta tunniisaanartoqartassangittu nalungilarpu arsarne una paani mikitigisu ila tamaviaassuugut allaqaamingaanni nakkataatungaana. Så I vil gå højt og presse dem og erobre bolden tidligt, og så gå til afslutning, eller vi kontrollere kampen ved at have bolden, og så spille jer igen? Paarerusupparput aama misilittaarusupput assut taamaamma sukkasuumi ingerlassuugut. Hvordan stiller I op? Spiller I stadigvæk 4-0 med falske pivot, eller hvordan gør I? Ja, tanna ingerlatinnassarput nikiqartillu falsk pivot taakkullu nikittarnerit sukkasuumik. Tak Isak, og held og lykke. Vi glæder os. Venner. Benjamin, hvad tror du? Et rutineret hold. Ja, det misittiartuupukua finaat arlal anginikua soonam impisartaasarnikuut sissilamilu. Taamaamat nadi ukun taaput teknikkigipput qasiaatipput system arlal ingerlassinnaavaat. Taamaam maanakkimut eqqeriariminaatior sorliit ayugaanissaat. Imma aallartilluar taakuusimasinnaaput unamminam aaliangiisussa. Benjamin, tak fordi du vil stå sammen med mig her, og held og lykke til de der to hold. Og må jeg lige spørge en sidste ting. Hvad tror du, kampen ender? Nej, det var eqqeriasinnaangil. Tak. Yes, tak skal du have. Ja, der bliver snakket om knækløb. Hvad er knækløb i futsal? Ja, det ser sådan ud. Man afleverer bolden her, og så går man indad, og så kan man faktisk skifte retning. Det kan være, man løber her, og så kommer man tilbage igen. Det er sådan set også et knækløb. Men det man gør, det er faktisk aflevere bolden, løbe ind, gå ud og få en aflevering, og så det han sagde, det var, og så forsøger det at lave en diagonal aflevering. Det er faktisk derfor, de scorede mål. Vi så René Eriksen score på den aflevering også tidligere. Og vi så også den samme situation, næsten bare på den modsatte side, hvor Morten fik bolden her, afleverede den og løb indad og gik ud og fik bolden. Og så kom, det var her, hvor Morten kom fra, og så fik han bolden. Der var tom mål. Bolden kom diagonal her, og så var der en scoring. Det er det, der er knækløb i futsal. Og så med hensyn til, hvad er endelig en falske pivot? En falske pivot, det er sådan, at når de har bolden, så starter de sådan cirka her. Han kan også stå her, eller han kan også stå der. Og så lige så snart bolden bliver spillet, og så spiller han bolden, kommer væk, og så kommer rotation sådan her. Og så bliver de ved, indtil de finder en åbning. Han kan sådan set spille bolden i midten og gå herhen, og så kan de bare bytte plads herude, og så spiller han og kommer herover og laver bandespil med ham, og så forsøger man at lave en diagonal aflevering igen. Og så skal han bare løbe, og så være lidt supportpas herover, og så komme til afslutning. Det er sådan cirka det, som Nationalwak forsøger at gøre, og det har de gjort faktisk meget flot, synes jeg, hele kampen igen. Også de andre kamper, de har spillet. Og så Young Guns vil gerne spille stadigvæk 3-1, og han sagde, det er spillestyrende, sagde han. Og det er ret spændende, spillestyrende mod Nationalwak. Jeg tror, det bliver en mundfuld. Men det, de mener med at være spillestyrende, det er, at de vil gerne kontrollere spillet bagfra, og så presse Nationalwak længere tilbage på deres banehalvdel, og så måske tager den herfra. Og så vil de spille med 3-1, og vi har set dem spille 3-1. Det gør det faktisk også meget godt. Men i forhold til det der 3-1, at stille en mand i midten, det er nok ikke en god idé.
hvis de stiller deres mand herover, og så stadigvæk at være spillerstyrende, og så rotere sådan der, spille bolden, kom herover igen, spil herover, og så måske, hvis de gør sådan her hele tiden, så har de en chance at så spille. Han kommer herned og får bolden, og så skal han forsøge at løbe, tømme pladsen, tage ham med, og så se at spille bolden, og så skal han selvfølgelig gå i sikring, og så komme tilbage igen, og så starte forfra. Det kunne være meget interessant, hvis de gør det. Og har de kondition til det? Det ved jeg ikke. Har de fysikken til det? Det ved jeg ikke. Det får vi at se. Personligt tror jeg, det bliver en meget, meget spændende kamp, fordi de er også et meget godt teknisk ungdomshold mod et meget rutineret og velspillende. Altså for mig det er en overraskelse, når Tlungaq har skiftet spillestil, og så alligevel at være mega dygtig på bolden. Også uden bold i deres forsvar, uden at være det der powerplayer fra Tlungaq. Jeg synes, det er meget flot. Jeg glæder mig til at se kampen. Tak herfra.